Sawubona Khunjuliwe. Uyakhumbula yini ukuthi Josefa ngesikhathi aphathisa nabanye abantu ukuthi hey phela majaha mase kunihambela kahle Nkosi yami ningangikhohlwa nami ningikhulumele. Uyakhumbula ukuthi bamkhohlwa. Kepha maye noma abantu bamkhohlwa uNkulunkulu azange amkhohlwe. Kepha-ke ngifuna ukukhumbule futhi isendo sakhe Josefa kuthi noma yena bamkhohlwa yena akabakhohlwanga basekhaya kubo ngesikhathi bafuna lusido azange abaflathela waba lusido ngesikhathi sabo senhlupheko. Kungaba liqiniso sihlobo sami kuthi wena abantu bakhohliwe kepha kwangathi uNkulunkulu angakwenda wena ungabakhohlwa bantu ungabakhohlwa bendlu yakho. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle ngicela ukukuhlephulela. Uyayati indzaba encwadzini yaSamuel yokuqala sahluko 18 liBhayibheli lisitshela ukuthi Jonathan wathanza Davide njengaloku atithanza yena nango umngani. Uyati ukuthi bantu bangasho ukuthi ngingumngani wakho bakuthumelele amagama lamnanzi ukuthi ngingumngani wakho kepha bangakuthanzi njengaloku batithanza bona. Sibona ngani-ke lobungani lobutiyile sibubona ngani? Encwadzini yaSamuel yokuqala sahluko 19 uma singafunza verse 1 na 2 Sawule wakhuluma kuJonathan indodana yakhe nakuthi tonke tingceku takhe ukuthi tibulale Davide, kodwa Jonathan abemthanza kakhulu Davide. Ngako wexwayisa Davide wathi, babe Sawula ufuna kukubulala. Ubocaphela kusasa ekuseni ubohamba uyewuhlala emasitheleni ubhace khona. Mawunemngane sibili umngane umbona ngeluthando loluphathekako. Ufuna ukuthi uphephe, ufuna kukusinzisa. Umngane ukucocela timfihlo letingaba ingoti kuwe. Umngane ukucocela tindzaba leticocwa ungekho wena letingaba ingoti kuwe. Ngeke ukhanze umngane akhulume ngawe etindzaweni tsite akhulume tintfo letiyingoti kuwe. Uyati lo Jonathan phela makufa Sawula nguye bekatawutsatsa sihlalo. Kepha lo mngani lo sibona uyatidzela yena akativikeli ngoba phela ngawaphuma ngemandla wathi angibulale naye competitor yami angimende kabi. Kepha cha uthi no, lona ngumnganami akasiye competitor yami. Uthi ngifuna aphile. Mangabe nguye lothatha bukhosi ngikhonela ukuthi asinze athathe lesikhundla. Akambangisanga, akamfunelanga lokubi. Khumbula livi lenkosi lisitshela ukuthi lo Jonathan wathanza Davide njengaloku atithanza yena. Ngiko wamphephisa. Sitalubona kumbe lolunye luphawu ngekuchubeka kwemalanga. Kepha ngicela ulunake loluphawu bese uthi Nkosi ngicela ungiphe bangani sibili labatawu khuluma kuphepha kwami kunekuthi khulumela bona. Bangani labatawungicabangela lokuhle kunekuthi ngesikhathi banemathuba baticabangele bona lokuhle. Bese-ke futhi umthandazo wami uthi fane uNkulunkulu nawe akwende ube ngumngani sibili kulabanye. Amen.